Na gostovanju pri Bravu še ena minimalna zmaga, na gostovanjih je 1-0, druga zaporedna zmaga na gostovanjih in druga zaporedna tekma, v kateri je gol dosegel Jan Repas. V primerjavi z zadnjo tekmo je Damir Krznar opravil 3 menjave, štartali so tokrat Mitrović v obrambi, Lavšič na desni strani in Antolin v zvezni vrsti. V tekmi, v kateri ni bilo veliko priložnosti, sta se prvi dve v eni akciji ponudili Mariboru, najprej je strel Repasa ubranil domači vratar, potem pa je Sikošek stresel prečko. Na drugi strani edina priložnost za Bravo, ob koncu prvega polčasa je Maružin streljal previsoko. Takoj na začetku drugega polčasa ob 2 menjavah na začetku je do zadetka številka 2 prišel Jan Repas. Bila je to domiselna poteza Roka Kronavetra, ki je kot izvedel na neobičajen način, Repas pa poentiral z roba kazenskega prostora za na koncu zmagoviti gol. Ekipa je dobro stala na svoji polovici, veliko priložnosti se na drugi strani ni ponudilo, edino pa je za Bravo v drugem polčasu zapravil Kurtović, ko je streljal previsoko. Vrlo teška i iscrpljujuća utakmica, nervozna utakmica, pogotovo u prvom poluvremenu, i to ne samo s naše strane, nego i sa strane našeg protivnika. A ono što može veseliti je ulazak u drugo poluvrijeme gdje smo konačno uspjeli spustiti loptu na zemlju i svaki put kada smo uspjeli iskonektirati 5, 6, 7 pasova, ulazili smo u konkretne šanse. Nakon gola dobra defanziva, dobar blok. Žalim što nismo u te 2-3 polukontre koje smo imali kada smo izlazili praktički 2-1, 3-2, 4-2 na protivnika, da to nismo završili do kraja, ovako smo strepili do zadnje minute, ali ono što ćemo pamtiti su bodovi koji su nam prijeko potrebni. U takvom smo bodovnom minusu da jednostavno moramo svaku utakmicu dobiti, pa barem onako slikovito i rukama i nogama. Ja, zdaj vidimo, koliko je nam pomemben, da v zadnji držimo 0, da ne prejmemo zadetka. Kolikor smo se tudi po Muri zmenili, da smo več priložnosti ustvarili, se mi zdi, da smo kakšno priložnost več ustvarili kot v Murski. Najbolj pomembno pa je, da smo v zadnji držali 0.